The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze nkwemukele elihlelweni sive siyathuthuka. Luhlelo mbukeli likulethela yonke intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini lokubingelelako nguye nokwazi iphumelele wakwaDlamini. Mbukeli namhla sitawuvakashela khona ekukhanyeni lapho khona tinhlangano letintsatfu tithole kusekelwa ngetintfo tekusebenta lokufaka ekhatsi emaloli lamabili, lithende lelihamba kanye netitulo talo, emabhodo kanye futsi negenerator. Kanti-ke mbukeli masetitonke letintfo tibalelwa emalini lebalelwa ku 4.5 million emalangeni lokuyimali lephume kibo baka-RDF. Kanti-ke mbukeli lowetfula ngalokusemthethweni letintfo kwaba ngiyo indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini ahambisana kanye naye Minister of Housing and Urban Development babe Apollo Maphalala lophindze futhi abe lilunga lephalamende lakhona ekukhanyeni. Mbukeli asingene elihlelweni sibone ukuthi umsebenzi wahamba kanjani, ngethemba ukuthi udalitfokotela kakhulu. Letinhlangano letintsatfu tifaka ekhatsi Lithemba Letfu Multi-Purpose Cooperative Society yasemkhulamini embazweni, yona leseyizuze emahlandla lamabili njengoba ngemnyaka wa 2017 yazuza ngekuthengelwa sigayo ngemali lebalelwa ku 750,000 emalangeni, kwaseke kulandzela lena loli leyi 4 tons yona leyathengwa ngemali lebalelwa ku 594,000 emalangeni. Inhlangano yesibili Thuthuka Mbeka Multi-Purpose Cooperative Society yaseMbeka yona yathengelwa lithende lelikhulu lelingu 3 poles lelihambisana netitulo talo, emabhodo ekupheka kanye negenerator lombala. Inhlangano yesithathu Izamokuhle Multi-Purpose Cooperative Society yasevusweni yona yathengelwa iloli, itipper double diff truck leyathengwa ngemali lebalelwa ku 1.8 million emalangeni. Umphathi sifundza sakaManzini uMphanenkosi Gija lophindze abe sikhulu saseNkamazi emukela indvuna yelitiko letinkhundla kulombuthano uthumisela letinhlangano ngako kuzuza kwato esikhwameni saka-RDF. Umlangeni utinxusa kutsi tisebente ngekubambisana njalo, uthi futhi tibophindze tisebentele kuyo imigomo kanye nemithetho sisekelo yato. Asesisinathi sithatha sisebenzisa sitsense ngendlela le doubt nemthalo omncane abone ukuthi uhulumende wenteni lokusimikisa kuphi. Sinemkhuba ke thina ukuthi nase kufikile nje mina mhlambe ngidibona ngumdzala kunala abanye laba lesinabo lenhlanganweni. Le loli seyilala lekama. Le loli seyidi logbook. Ukuthi ihambe la yafika la seyide nokuthi idlela enganani gasolina sengiyetha nje ilala lekami sekuthi yakhe emalini ibese yafeyila kuyaba confuse laba ngaphansi abasakhona ukubhembile kanti nabangayibona leli le ngibekisana iloli isukuma isebenda bayibona itala lenye iloli ngoba nenkomo itala lenye inkomo njengisi nalelo libhekthi itala lenye iloli phize na itala lenye iloli sitawugcine lamabhizinisi onke abuye kuphi eMaswatini. Nalo ngaphansi utawubona ukuthi kuyaphilwa kuyasentshetwa asikubambe sibambisana nalabangekho kulenhlangano please umsana ukuthi ngifuna kwendela phasi bani usukutendela wena phansi ngoba lenhlangano ayiphila iphile sathi nesonke nayifa ifela thina nesonke ngoba le mali lethengeloko lethi thuthukani Maswati imali yeMaswati asekuqala kusenjetwe njengoba nenkosi isho njalo sasebenzeni Maswati. Le inkosi ngemsawayo ngekhathi yathi ifisile kubona sive sayo sithuthuka. Indvuna yenkhundla yasekukhanyeni umnumzane Clement Dlamini naye udumisa kakhulu yena hulumende wembube ngekuthi asekele sive seMaswati ngendzaba yekuthi sisungule emabhizinisi kuliwe nebuphuya lapha eveni. Ubonga kakhulu nabo bathuthukisi bakaManzini labasita kakhulu tinhlangano letisacatfuta lena etinkhundleni ekutheni tingawusungula kanjani emabhizinisi ato. Nkosi yami kwami kuncane
kubonga ikakhulukati. Ngicela nje kuqala kuto inhlangano lesinato la letinzathu. Leti inhlangano sicela ukuthi ibonga kakhulu bekunene. Ngoba donatiyanga ngalendlela mhlawumbe abantu bakhuluma ngayo la ngaphandle. Lo nguva ukuthi uhulumende ukuthi lasita ngako, uhulumende ukuthi lasita ngako. But inhlangano leti bonke sitathi kube tibone lokuthi tifuna into nasekuhlangene. Dasukuma tafaka sandla ekhini, takhipha 10%, takonza enkundleni, tafike tasitaka bonkosi. Siyabonga kakhulu inhlangano ehloniphekile. Ngethulwa konke sibonge yona inkundla. Ngoba inkundla kusekhala intuthuko. Lofike khona uma afuna la kufunako. Nakakutholile la kutholile lebe kakufuna. Kuba kujabula kithi lokho siyinkundla bonkosi. Sicela nje kusho lokuthi siyajabula kakhulu namhla kuna imisebenzi naye bonkosi letho sithule na uhulumende wethu ngeliphimbo lemfundo yethu ehloniphekile libabe minister. Sendlule bonkosi sibonge sifunza. Ngoba sifunza ngilala lesisitha kakhulu sithi inkundla. Kunebathuthukisi bethu bonkosi labakhona kamanzini. Lethi inhlangano ukuze khona kuvuthwa tifike la fanele tifike khona tibona ngalabathuthukisi bethu lesitabo kamanzini. Sifunza sisinika bona bonkosi. Siyabonga kakhulu nje sifunza sethu umntwana enkosi. Ngosihamba bathuthukisi bethu basiphethe kahle kakhulu inkosi la kamanzini. Nasibadzinga asibeswele sibathola noma nini. Sesishaya nje inombolo nkosi. Dlamnokune. Sesishaya inombolo nje nkosi lokuthi mhlawumbe khanze ukuthi ke ubhizi ule thuthukisi wethu ule but ke nakathola lithuba bonkosi siba naye noma kanjalo lapha enkundleni khanye siyakubonga kakhulu lokho sifuna sakamanzini sethu sihloniphekile. Nekubonga ke litiko lonke nje lihloniphekile bonkosi. Siyalibonga litiko lethu letinkhundla. Kuloko sibambisa sisive sala kukhanyeni. Nangahlala phansi ubuke le takuthola minister lapha bonkosi kwetulu kwemandla ethu. Utawubuka nje lokuthi nembala uhulumende weMaswati uyaphila. La kuthula bonkosi kuneloli double diff truck. Lethu levusweni. Kunesikayo bonkosi la ekhaya emlonyeni emkhulamini. Lemphasi letinzawo limbili kubala lo Vusweni mlonyeni digots tasenyakeni bonkosi. Tila kumfane nkosi Jokofu. Nakhona bathola iloli naye nje ngaphandle ngayibona naye nje naye lapha. But ngeke ikhombe umuntu utsela akayikhombe. Yekwe kuthi lapha nabasebenza lapha ngoba bathutha lo mbila lapha. Basehla basenyuka laba yabafika kulandzela bafuna lokho nalokho bonkosi. Babonze lo abasita lapho. Siyajabula kakhulu uhulumende wethu. Sithi nje embili uhulumende wenkwenyama phambili. Siyabonga bonkosi. Sinesibuka lo lokuhle lesikutholile. Sithi nje siyabonga bekunene. Kungathi nangemuso tilo lihloniphekile letinkhundla. Ngithi nagcinwa ngithi sibase kukhanyeni. Sififile ke siyeda akangikusho lokho babe minister. Ma projects akawungena nje masinyane kuyangena. Minister utawuhlala lapha Solomon usho usinyalo kena sokungena truck lezothula yona lapha. Sokunesigulumba lesifuna siyothula lapha. Sokunani bayasebenza labantu bekhanyeni inkosi. Lilunga lePhalamende lenkundla yasekukhanyeni umhlonishwa Apollo Maphalala lophinze abe yindvuna yembuso etiko letetindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha naye ukhuta lona lwandle emakhosini ngekucabangela sona sive sawo ngaso lesikhwama sekuthuthukisa tifundza iRDF. Indvuna Maphalala ubonga kakhulu nahulumende wembube ngekuthi akhele lenkhundla yakhe sakhiwo sayo lesisha kulandzela ukuthi lebesikade sikhona sitsinzeke ngawo umnyaka wa 2021 ngesikhathi sebudlwangudlwangu lobebulapha eveni lobashiya takhiwo letinyenti takuleli tishisiwe lokwafaka ekhatsi nato takhiwo tetinkhundla lokwafaka nale yakhe. Letintfo leti lesiphiwe tona lithende nemabhodo netitulo nenjini kule nhlangano lena lecondzene nalokho. Letintfo leti tisebenta etigabeni leting-3 letiba critical kumuntu. Nabantu bashonile uyatidzinga leto tintfo leto. Nabantu bathathana noma balobolana lo critical ekuphileni kwebantu uyatidzinga letintfo leto. Nabantu bashunyayelo kuze bagucuke basuke kulesinye simo baye kulesinye uyatidzinga letintfo leti. Uma ke manje uhulumende aselekelela ekugucukeni
ekuthathaneni nasekufeni. What more do we want? Noma yini lenye lesingathi siyigadze ngetulu kwaloko nangabe kusho ukuthi kupossible ukuthi uhulumende akunika isupport lenjalo, but le support la kunika yona kube ukuthi utawakha ngayo imali, but at the same time ubunaka abantu nabagucuka basuka ababhekele labe baya khona le la ngingafuni ukusho khona sebaya evendelinye. Kwesibili kube nginangabe kusho ukuthi labantu bathathana. Kwesithathu kube ngesikhathi sonke sesithi siyayivala ichapter yazibanibani. Uhulumende akuvumele ukuthi wende ibhizinisi kwakhona lapho bese uthi faka lokuncane nguhlangabede ngalokuningi. Thatha stepisi sinye, mina ngidawuthatha leti 9 letita kuwe. Ngoba lenvo lena yekwe ukuthi thina sifaka 10% kuphela, kusho ukuthi stepisi sinye. Bese uhulumende uthatha stepisi leti 9 etekithi. Kude lokunye lesingakubheka kwendlula lokho ukuthi uhulumende asisekele ngako kuloko ukuthi angithathe stepisi sinye mina uthatha leti 9 etekimi. Etintweni tonke sithi ke siyabonga kakhulu minister kuloko nelitiko lonke lelenye iloli kuthiwe yona yekusekela sigayo lapho uhulumende uthi asenda ibhizinisi kwakhona ekudleni ngapha nasigaya suke singagayeli kuyawulahla sigayela kudla. So le 4 ton truck lebe bakhuluma ngayo la iyolekelela sigayo lesivele sona sichubeka lokusho ukuthi itabila ishata impuphu nemimbila ihambisa kudla kusuka kulenye indzawo kuya kulenye kushintsha simo lokudla kuze kudleke kithi. Uma ke uhulumende aselekelela kwenta ibhizinisi nakhona lapho sithi siyabonga kakhulu futhi lapho ke lesigayweni akugcini kuphuma impuphu kuphela kuphuma nema by products lamanye kuphuma umhungu nyalo lapha mntana enkosi thina nasilima la kithi ngathi kule minye imimango sine sekufuna silime sihlanyele umbila njengoba siuhlanyele la but bese sihamba siyofuna umhungu lathi gayweni. So yonke letinyoni itala kukhanye intihamba ngeline ngasi tawayarishwa ngekuplandela nati sukela nje line awucetha nje kuhlanyela tihamba ngeline proper atiduki futhi atinyanyalati atifana lesibacela ukuthi abasihlakulele banyanyalati atinyanyalati tikhipha njengoba lenhlanyelo. So kufuna bese lekugcineni uthela letingakudla lo mbili ube nabo 3 or so weeks. So ludondla ngento lephuma letigayweni. So nyalo letigayo akusiko kuphela ukuthi tigaye impuphu but tisita nekuthi lo mbila ungadliwa tinyoni wonke. Ngoba sithela lekugcineni nalamasimi tithi nathi fika ngabona lokho umhlophe tiyolibala khona tiyahamba tiyabuya nzamba tidle kuseni nanzamba amadlala letinyoni leti. Tidle kuseni nanzamba uphakele kuseni uphakele nzamba. Ngithi ke uma ke uhulumende aselekelela kuloko but sakhane business vele ngilese kudzinga kakhulu lapha emakhaya. Malange njengoba nidile nje kuto siniketa leto tinto leto siyabongela kakhulu. Lelenye truck ke yona yemisebenzi lemikhulu. Njengoba siyidzinga kangaka nje imisebenzi lemikhulu etindzaweni tonke nanyalo kuyakhiwa nasemakhaya siyakha nasemakontrakini kuhlala kwakhiwa kusafuna kusetshenziswe tinto letiningi kodwa uhulumende sowuselekelele bese funa kucela ke lokho ukuthi mase micro projects njengoba aselekelele ukuthi tithengwe letinto leti nasane misebenzi lelamakhaya kukahle ukuthi aphinze attenda risho kutona leto tinhlangano leleti supportiwe ti mathenda lamanye na ukhanza ukuthi ilocal nje kude nalokho complicated sathi ukuthi sathe ngasigulumba sasimikisa le noma sathe ngilolu sayimikisa le ase contract ayilethe sihlabathi ngoba siyakha lapha. So bese lento le yenda ke kuba luketane kodwa nato inhlangano tingahlaleli lokuthi bese tithi uhulumende akasinika imisebenzi kanti phela inhlanyelo sesinikiwe. Sithi ke mlangeni siyabonga nawe mntwana enkosi kusesekela esifundzeni lapha enkundleni yasekukhanyeni nami ngidati lanzelela letinto personally lokuthi ungabe vele kusebenteka kona yini. Indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini seyibeka inkulumo yayo lebalulekile yacala ngekukhuta lona lwandle emakhosini alelive ngako kucabangela sona sive sawo ngaso sikhwama sekuthuthukisa tifundza iRDF.
Umlangeni uthi lesikhwama saka-RDF sasungulwa ngiyo iNgwenyama Lucobo kude kuthi eMaswati sisungule wona emabhizinisi awo kude alwe nebuphuya lapha eVeni. Asisho ukuthi sekhutalwandle sibonga yona imbubo emhlaba. Lethi dewe kunene asasebenta umsendane kwewona uNkulunkulu emazulwini ukuthi amana abukela livela kangwane. Waba nenhlito yebantu. Umuntu angaba ngumholi but ukhanze ukuthi encenye akaphiwa ukuthanza abantu. But wanikela ubuholi songumholi. Kodwa imbubo emhlaba sonke isikhathi nayihlangana nebantu nahulumende kakhulu lekhambisa embili ngilokuthi labantu baphatheke kanjani lesive siphatheke kanjani. Ningifakazi ke nina niyivile imbubo ekhuluma esibayeni ekhuluma emicimbini yonke lekhona ihlala eshumayela njalo ukuthi hulumende tindzaba te service delivery tindzaba te kunaka abantu ma social nazane athambe embili vele kusenhlitweni yayo imbubo emhlaba nayo futhi indlovu yemhlaba nayo indlovukazi nayo phindze kube njalo futhi nayo iphindze benhlitwe yebantu sidakwati ukuthi bokhokho nabomkhulu vele basekhwapheni lendlovukazi sinenhlanhla ke silivela kangwane lokuthi sibe naloko ngiyacela ukuthi bekunene asikubambeni lokho asikuhloniphe lokho lamhla mphathi sifundza silakukhanyeni nje silethena ama truck silethena amathende sime eceleni kwetindzala nadi lapho khona abantu basekukhanyeni ngekuthi ikhethela kwabo bakhetha ukuthi babulale lokulabanako nako bakubulala lamhla uhulumende wakhanakela okunye eceleni imali esifake lapha sekongesekwendako lapha iphose ibe around 5 million uthi umbuto lo 5 million nanguya elizidlale ngayisamfaka lapha naku kuthengwe tikwe ema trucks nani lapha lakhona is almost 5 million kube silethe 10 million nje kube ma truck nawo lawa leswafake lapha lamanye inhlangano ngabe likuphi le live besingese sijinge sonke liqiniso bekunene lithi umonakalo wente kasikhona kunengile besikusho kunengile besikubona but kude lo wabosho lama trucks lawa leniphiwa wona lamuhla etinhlanganweni akasiwo alohulumende kwenu nangabe nekudlabhatisa utawuphindze uhulumende angincenza wonye inhlanyelo ungayidli lala nika kona uhulumende inhlanyelo na ungayebhange lamuhla usitocela abakunika imali ufuna ukuthenga itruck ngeba kunika bayakumangala ukuthi ungubani wena utayitsale abantu abhadala ngani cha phela le truck nayi business plan bakubuka emehlweni bathi ayikho into ekhunyana umuntu nonke but wena lo nikwe itruck lamuhla na ungavukela ebhange kusasa ufike ngicane nginema truck lamabili ngifuna ukuyosebenta nginayo yinye yinsha bangafike bathi manje kuphelele amaphepha sokusayinela vele sekunikele loan vele bajaya ukunika imali ngoba sebane confidence kuwe ngoba uphethele inhlanyelo lo singafishane bekunene asiyiphatheni kahle lenhlanyelo asambeni soyikhulisa lemsebenzi ushito lapha ukuthi ema truck atawudala maye ngayijabulisa indvuna inkundla lokuthi kuthi njengakahambi lici iminyaka lembili emithathu bese bayibite ekukhanyeni tinhlangano titothi wafika minister watosinika ukuthi uthunywa ingwenyama lamuhla sekutele sesinakuthathu sesinakune maye ngaba kuhle lokho esigayweni bekunene live lasekukhanyeni ulibusisile uNkulunkulu noma sikhala ngendlela angakanani eVeni la kukhanyeni litulu lihlale linanjalo akwendeki kube nendlala kungako nginesibinzi ukuthi lesigayo lesi angeke kwenteke lokuthi singayakhi inzuzo angeniqaphelise abantu basekukhanyeni phumani kulenhlitiyo lalembi leyo ukuthi ushiye isigayo la uhambe uyogaka amanzini uyothenga ligugu amanzini nangabe inhlangano yesigayo ayendi kahle khwani nekusola solako itsheleni asena improve la nente kanje ngoba nangabe ningendi njalo ndahamba niyothenga kamanzini imphuphu awutebe sekonakele lapho. Indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini uthi balitiko letinkhundla kubatfokotisa kakhulu kubona sive sisekeleka ngayo yonke intfutfuko lekhonsako uveta kuthi ichutshwa etinkhundleni ngibo baka Micro Projects lokuyinkampani yahulumende lengaphansi kwelitiko laka Economic Planning and Development. Ngakulokunye
Indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini uthembisa lesive lesingaphansi kwalenkhundla yasekukhanyeni kuthi hulumende utobafakela sikondiyela emgwacweni longu D29 losuka eLugaganeni loya eLuve lowendlula khona kulenkhundla yasekukhanyeni masinyane. But lesinesibinzi sekusho ngilokuthi nasiphuma nga-2028 because of umhlonishwa wamaphalala sitabekele livela kangwane sinemigwaco lemihle bothela wayeka labanenge ngendlela lesimanga because uyatikhandla ngalomsebenzi wakhe. Kunemigwaco ke mina ungamangala lokuthi ngumkhonyana la kukhanyeni. Ngumkhonyana nje angiyade nemigwaco yakhona. But sengiyawadi ukuthi kuna D29 la kangwane. D29 lugaganeni Luve. Onke malanga nakukhulunywa ecabinet kugaganeni Luve. And I'm confident lokuthi utathi nakuphela isikhathi sakhe nga-2028 umhlonishwa kutabe kunelitiyela ku-D29 elugaganeni Luve. Ngoba nendvuna yaka-Wex seyize yaletha luhla ecabinet lwemigwaco lefuna ukuthi i-upgradewe kuthi ibe litiyela D29 ithina ikhuluma bese ibekisa nga-D29 ngoba ingoma le-cabinet yo-D29 lo mgwaco loyo. Lokwenta ukuthi sibe nesibinzi ukuthi lo mgwaco utawayendiwa vele bekunene. Siyacela ke lokuthi bambisanani nisasebenza bekunene kuze sithuthuke le live. I'm happy ke mhlonishwa lokuthi sine ngasetinkhundleni sisita lamaswati lokuthi asukume endimsebenzi lemincane lemikhulu. Nawe uyavusha eParliament nendvuna yenkundla neCouncil lokuthi ngoba ngiyathi simakhuluma le usuku uthunywa kuleli bandla lenkundla lokuthi asokhuluma ngalomgwaco. Ngiyathi lokuthi nangafunza ngamenzi enkundla ngakhanza D29 ngonje pho sihlupha nga D29 le ecabinet. Sihlalo welikomidi lenhlangano yakalithemba letfu Multi-Purpose Cooperative Society umnumzane Maziya Manyathi ubongela lenhlangano yakhe ngako kusekeleka ngekuthengelwa sigayo kanye nayo iloli leyi 4 tons lathi lo wasicandza seyilusito lolukhulu ekuthwaleni umbila kanye nempuphu yemakhasimende abo. Ibito lenhlangano yethu ithemba lethu Multi-Purpose Cooperative inemalunga lang-19 izathu sokuqala lenhlangano kwakuqedza buphuya kulaba lebayisungula bomake ngoba nami ngijoyine eDuma. Seyinemalanga banayo bawohlowa basala baba lidlanzana bakhale isigayo baze basithole uhulumende wetinkhundla lesigayo nga-2017 masiqala. Nyalo igaya ligugu impuphu lamhla ke 2025 sesithole iloli ekuthwala imithwalo. Le loli sisawufunela umsebenzi ngoba inkulu kulesigayo sisawufuna umsebenzi ngilele tawukhicita profit bese sithenga letawulunga kule mpuphu yona ingetulu kwalombila ngeke sisite kahle. Ngase yayimosha siyabuse. Siyakubonga lokho uhulumende wetinkhundla ukuthi usiphethe kahle. Sesijoyinisana labancane ukuthi ngoba thina singimlibalise ikoteka sesikhulile kwathiwa mabasifundisa asijoyinise nalabancane batoqhubeka babambele lenhlangano ingafi ngathi. Ngiloko nje. Lenye inhlangano yesibili lezuzile yakathuthuka Mbeka Multi-Purpose Cooperative Society yaseMbeka yona izuze esikhwameni saka RDF ngekuthi ithengelwe lithende lelingu 3 poles lelihambisana netitulo letingemakhulu lamabili emabhodo ekupheka kanye negenerator. Inhlangano yethu icale eminyakeni lophelile 2024 yaqala ingemalunga lamanengi kodwa ke ahamba emalunga ngenxa yetindleko tetimali kumbe ahamba adropa lamanye angakhona ukufinyelela kodwa nje sagcina siphuma sesiyinhlangano lenamalunga lang-85 la khona kule nhlangano. Nathi besithi nje siva lokho ukuthi bathi hawu inkulu ukuthola imali etinkhundleni sathi asesezame sesibuke sibona kuyaphumelela njengoba basho ukuthi inhlanyelo nathi sesisho ukuthi hayi cha inhlanyelo lesiyadika ukuthi inhlanyelo lemilako sitawuchubeka sisebenza. Litasisita kakhulu because njengoba ulibona nje lemhlophe lithe ba kakhulu sibukele ukuthi imicimbi lenjengemaphathi imicimbi lenjengemishado kube ngibole sibaboleka kakhulu mhlambe siyabe bese siyabuka ke kulabo
mhlambe labahluphekile ukuthi maselithi kumbe lapho ngoba libevamisa kusebenza ebusuku kuleto tikhathi kodwa kwanyalo tawusebenza imisebenzi enjengayona. Emalunga enhlangano yakaZamokuhle Multi-Purpose Cooperative Society asevusweni nawo sedeveloped inhlitiyo tayo tishaya tikitiki kulandzela ukuthi azuze ngekuthengelwa iloli itipper leyi double diff ngekusekelwa ngiso sikhwama saka RDF. Esho ukuthi sinemalunga langu-15. Inhlangano yethu yaqala nga-2021. Sizathu sokuthi siqale le nhlangano sasifisa ukuthi ngoba sibantu lesingasebenzi emakhaya asibe nayo inhlangano lesicalako siyokhona nathi ukuthi ithuthukisa ngoba liningi lebantu lesinabo lemakhaya abasebenzi. Isengakaqali umsebenzi kodwa nje itawusebenza masinyane ngoba sekukhona tinkampani letimbili letinkulu lesikhulumisene nato. Kodwa lengeke ngitsalule nyalo ngoba sesengadakti uvumelwano. Yaphupha vele kakhulu uningi lesikuphuphako ngoba nyalo nje lokhu sesithole lo kunalelinye liphupho lelijudayo. Sifanele ukuthi siqhubeke nalo. Sesizama nje vele kucala saphelo 10% lolandzela. Lo wabongela tindlunkulu ikakhulu yona indlunkulu yasenyakeni kwaba ngumnumzane Maziya Manyatsi lokhuta lwandle emakhosini akuleli ngalesipho lathi impela sifike ngaso sikhathi lesifanele. Siyabonga kulo hulumende wetinkhundla kusendana into lenhle. Khona nje umuntu langaphindvo lensha utawuhlula kuyisebenzisa wena. Akukheni ikhwalapha kuphela bo 5 years anenhlanhla niqasha umuntu ophila kahle. Phela bo 5 years kuyasevisa kwento kungena imali. Sesitawubuka lokho ukuthi ngiphethe njani letimoto ihamba njani. Enhlanhla lenhle nami ngikhulumela ishifu nje la ngikutole inhlangano bantu abenkosi nawe minister. Ngishemeni wale nakuzana wale esigayo lekathemba lethu. Khona nje uhulumende la ngakupha info angasho ukuthi faka imali engaka. Uyibona nalo 10% into yakho. Phela nje ukuthi utokwati ukuyiphatha kahle lento. Ngiloko nje lesithi siyakubonga kulo hulumende wethu wetinkhundla. Uthengiseka kahle manje labanye bamthatha kabi. Sine nje sesibonile sine bayidolo. Bese sisebenzile sine kwa idolo. Nalamhla sesifike khona sesibonile ukuthi yinhle lento la sendela yona hulumende. Kuphela kufuna ukuthi utimisele. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo lwanamuhla sive siyathuthuka lapho khona bese kuphathele sicephu sekwethulwa ngalokusemthethweni kwetindvo tekusebenta etinhlanganweni letintsatfu khona ekukhanyeni. Kanti ke mbukeli letindvo tethulwa ngalokusemthethweni ngiyo indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini. Kanti futhi simvile abanxusa ngekuthi batiphathe kahle letindvo labatitfolile futhi bona basebente ngekutikhandla kude batokhona ukuthi bazame kwente iprofit. Mbukeli bawubukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati lokuvalilisako nguye nokwazi iphumelele wakaDlamini. Ngethembe ukuthi ulifokotele kakhulu lihlelo lanamuhla asihlangane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.